Karaj maudem kebadan hatudo jong karib hoi district. Kebadan ni khana sepang usordar benikong jong ka bad jikikam bad jing start jong new sirdar. Layo bon pulia kikot jong kikana school primary balatho do HLS solia. Ubak prowel dia ulai tu bakat kum gajing itu khana uparat jong sepang uliar sirdar maudem. Ubalada nadu basang ya karaj maudem bad hadu banda kini no ya karaj maudem nakahima rembrai bad penyeso sekahima nongklau. Bak dia ulai turu bau liar sodar udai nak kejak sokpo, mad udai na rembrai. Dai uniu sodar belawan ban penito nikong ya keniam Kristan hakani ketan. Bak prowel dia ulalong presiden ke Western Ribhoi Darbar ulai turu sepang ke jingseng ya ke skol ban pasak nam ya liar sirdar madam. Balai kerteng ke liar sirdar madam secondary school. Ya ke balaseng prasnem mensua bad kolong ru ke jing sakkan mau ya ke jinglang jing start bad kikam pela ki bau liar sirdar madam. Lale akapor budang Nalor kani ulai turu bau liar sirdar madam. Habadan ki kap ke bau kwa ba mi ki dok merat bakamper. Tang syio sengau ya kejing pa kaskai un susiat bai tang nalayeng klem da don kam ban be ya ka. Bat un pa da ki bre ban iwat ya kata ke bau siat. Bat shisha kin lap ya kaskai ni kenu ki jai merat ki bau siat na yeng.